व्यापारी तयको इष्टदेव कथन नालाटम भिण्ड या भिण्ड परिक्रमा जुगदो दयदशा शिलाथो एकादशी खुनु भिण्ड व्रत चोनेगु याइसा वया कने खुनु यले भिण्ड परिक्रमा याकेगु चलन्दु भिण्ड पूजा परिक्रमा समारोह समिति या गोसाले इखालखु तला क्षेत्रवाल थुसिया भिण्ड पूजा झ्याको गुख भिण्ड पूजा व्यवस्थित यागु तातुना छिद झनिसे यलया थिथि त्वाल पाबो ललहना कया भिण्ड परिक्रमा झ्याका वया चंगुदु थथे भिण्ड परिक्रमा या छोले थिथि त्वाले चंगु भिण्ड ठ्यास समेदो छाना तगु खसा भिण्ड परिक्रमा बोटिका वपि भक्तजन तेस दया त थगु गच्छ कथ नि खुब थिथि जोलत छागु ख भिण्ड परिक्रमा तलाछे न्याना पूर्णचण्डी गाबाहा श्रीबाहा छाबाहा पिम्बाहा यलढोका नागबाहा भिण्ड लाछी लगायत ठिठी थासे चाहेका हाक्न तलाछे ठेङ्गा कोचागुख अथे भिण्ड पूजाया बनी खुनु आइकुवा भिण्ड पूजा न्याकेको नीति तलाछे त्वाल भिण्ड लाछी त्वाया त पाबो लल्हागुख
पावो लल्हागु ज्याजोले यल महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन उपप्रमुख मञ्जली साक्य बजाचार्य ओदल्या 19 वडा अध्यक्ष राजेन्द्र महर्जन यल महानगरपालिका यल देया मूर्त अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा या संरक्षण सम्वर्धन या त मडिक्क जयाना वया चुनागु खकना दिल tangible व intangible heritage अझै तैको चाहिँ मूर्त व अमूर्त सम्पदामा एकदमै बाँड्ने घना जुनमा जेव जो चुनाचुना देखमुखो अले वो टेलले जी भजन कीर्तन यात्रा पर्व थटे किसिमको चाहिँ मतलब छ नगर परिक्रमा यहाँको ब्याज होना कालदासा वो शहर चाहिँ स्मार्ट जी लागि मरेको मगाओ चाजो त मध्ये ठो चाहिँ मूर्त व अमूर्त सम्पदा चाहिँ रक्षैना बुझ्दा चाहिँ तन भाइफु मजीको जम्सी मजीको पालक यहाँका चुनाव छौ चाहिँ तर अभिन्न अंग ख स्मार्टनेस हो एजो कार्डनैना जिता तस्मा खुसी लागेछु कि ठुसी तलसी टोय पाखे भिन्न थो चाहिँ भिन्न यात्रा एकदमै छाटवंक तस्के बालक तस्के ढिसिलाक कोचालो प्रत्येक छे नेवा संस्कृति सम्पदा अनुसार चिस भिन्न मानेय या वही हिसाबबाट जन सामूहिक रूपमा छ भिन्न पूजा यागु व पूजा यो टोल पट्टिको चाहिँ हस्तान्तरण न जुन सामूहिकता छ विकास न छिउ पुर्खा चाहिँ यन्त्र गुटु व तस्को एक छ भ छरा छ वर्षे छ पाकै बेले थोइ चाहिँ भिन्न पूजा छ गुसा गएको नीति न छिउ टोले चोपे सकले बाजा गाजा खलाउने से महापूजा बेने से टोल सुधारने से हरेक चाहिँ प्रत्येक छेजो बेचिबे सक्रिय जिउ छौ अवसर न दई नपनप संस्कृति जगे नयाको छौ भावना न तो सामूहिक कार्यक्रम देशो विकास से वो कारण चाहिँ जिउ पुर्खा देगा दगु यो मूर्त अमूर्त संस्कृति सम्पदा माकी वो जिउ एकदम महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो दायित्व दुनिला अथवा दायित्व पूर्णको लागि ललितपुर महानगरपालिका न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध दूर हैन चिपिनु न्याउने पलासा कैचना तयाचना भौगोलिक हिसाबमा चाहिँ नि चिच्चा रोजुसा चाहिँ नि जुन प्रस्तुति व जुन म्यानेजमेन्ट व जुन कार्यशैली चाहिँ नि छि तल चाहिँ तले चाहिँ नि थप्पारो तडो छि इतिहास मूर्त अमूर्त सम्पदा जगेर्ना याद चाहिँ नि जुन तरिका चाहिँ नि तल चाहिँ तल चाहिँ नि एकदम सक्रिय भूमिका बिताबिला उके लागि चाहिँ नि सर्वप्रथम तल चाहिँ तल चाहिँ नि सुभावि चाहिँ थो पूजाया चाहिँ नि कुवंक सुन कम जो चाहिँ नि उके चाहिँ झिसा चाहिँ नि हानसको चाहिँ नि लिपे वर्ष चाहिँ नि ओके बालक त अब थो पूजा चाहिँ नि सम्पन्न जिकु 19 वरायुन इज्जत तर एना दोली चाहिँ नि जी भौगोलिक हिसाबमा चाहिँ चिच्चर जुसा चाहिँ नि तल चाहिँ जाता चाहिँ नि यो सुभाति असनासना अथे भीमसेन पूजा समारोह समिति या नोकु कुलबहादुर चित्रकार व नाय तेग बहादुर भिन्न पूजा परिक्रमा ता लागे त ग्वाली या पिन्त सुबा देछासे भिन्न पूजा या महत्व या बारे ठाठिका दिगु ख तो जिनो टोल सुधारे बारे छु गजब गजब चाहनु टोल सुधार समिति गठन जोडियो हामी पुरै मनि याका जुदा यादै उमाइले समितिले प्रशासन गर्नु और जे पला धेरै सुनो यो विषय खेला जो डेमा र गोडो उठेन दिवस महसुस छैन तर हुन देवान मिले मजोले दिवस वाचाका छ तो ठास ठासपट्टि जिन हालत कचका दिवा छार आला तरी थो मोसी पिन यको दिदिन तो दोकान न दिनु हो जो ताना जगे दिन मोटर त जगे न्याक्यो मे पिन त न्याक्यो जडिया उजोले जो ट्राई देखा बी ट्राई बी प्रोफेशनल तर जन छिजन भिन्न पूजा 25 ठासे दिन भिन्न पूजा या दिन कार्यक्रम तर ओ टाइम है भिन्न पूजा लेटा बी ट्वाला या जिमजा छ न्याकिर का होयो गुबले न्याकी बिया मरियो वो जो काटने उठे व्यवस्थित रूप में तो झूठ आई जैसा जन व्यवस्थित रूप में पड़े था महाराज की जय भीमसेन महाराज की महाराज की
हजुरमान